Amunyelet na ipaperone kidinge makiolu kansalo ko Igeresan ko kata kui ka ikristayo no nyesi bu ojeki no somero lo Oriao primary school ko tem kalo magoro ko disuta kalo kata kui Inaibo pera limoringo dog no kere kota iso mauno fast break. Yes, balaja. Lo itemono kina Amunyelet na Reverend Moses Aloka waraida abobo captain lo etimulo imakyo nyesi abala ebe railo ediope eipone lo aiwe Eijiri lo kala subane ejasitunga kere koto majokes no magoro ipondo salimono kina Eijiri koto mabole show auta limono kina Eijiri apoto lodo sawa bole kota bole takeri krisayon ebe ka makyo krai muluka luka kanisa nera apote no matari ba muluka bore ikrisayon golono lope kanweno apote tukuri antos no ikonye apoto akiro ngetakino sojok apote sana matakes Raina apak na aswam na kala suban ayatakiti Reverend Aloka adolo apak noni aidi chanari ayapianari otoma aswam na kaideke soma iparona aswam na kaideko koneshole gela abolia shoda itopolor to ne jakait pedorone abolia alimono kina takero na kai jakait amore tene petoto modichane misaki echiro etutoronlo imakyo nisi abala ebe mamna raina sodit araina washa abola sine kwata na kanu ajai king sikota adukune paporone kredichane kidingi ekanisa keda ikristayon anoinoi imakyo lo Church of Uganda Sorot Diocese ngesi Aitosom anapetanu anedausa pak na Nepal pujenitina boisa che telekarti serere amuria kacheda ejamu na dolo kini kaplebion anoi no balanga sub county tomapak ne buntonga ren dau soroti that is Odudu Church of Uganda potabolaitos apote telekasi yare anediope dima itella bola na lolo usa itella dima bola na lolo Sisada ngoro ya skill da anyuta watu kada sauti ya papironi kwa yamina na ikota kirwa nene da Moses okiror ya kristo ngese abala ebe ebuni asomishoiti kwa natkana aijai kini kristo da ngunu lu awuli otosara lu ebiroro abongu na jana kinlo kasuban siawo no aboliana topolo rikino ne marketina amedia ya petetaiti na Church of Uganda na itea jobe atukitunga ni kunoi na chamutenge be no abongo tosi kauda ebongnete kwane jana kini ejakaitedeke abula ne paperone na ngeso opotu imakyo luko Igeresan no mata ikristayo no keche igole diopet kanu eno ido korai Reverend Moses Aloka captain ngesi enomi egololo Kanuka TV East Franzo Chin kodisuta kaloka takwi